akka inni jiraachaa ture waan dhokataa miti. Artistoota Oromoo isa qabsoo Oromoo utubuu keessatti gahee qaban miti. Warruma afaan ittiin sirban kun biyyattii kana keessatti carraa argatee igitondo cyo ku itariki ya 30 Kanama 2020 nibwo hatangiye gusakara inkuru y'incamugongo y'urupfu rw'umuhanzi ukomeye Hachalu Hundessa, umwe mu bahanzi bari bakunzwe muri Ethiopia yavugaga ko yishwe arashwe. Ibi bikaba byarakuruye imyigaragambyo ikomeye mu murwa mukuru Addis Ababa. Hundessa myaka 34 kuko yavutse mu 1985 wakomokaga muri Yombo mu karere ka Oromia mu bwoko bw'aba Oromo. Yavutse ku babyeyi uwitwa Gudatu Holland na Hundessa Bonsa. Yamenyekanye cyane kuba impirimbanyi y'ubwisanzure n'uburenganzira bw'abo mu bwoko bwe. Mu myigaragambyo yo mu bihe byashize nibwo yamamaye kubera indirimbo ze zirimo ubutumwa bw'impirimbanyi. Umuziki we yawutangiye cyane mu gihe yari afunzwe. Nibwo yanditse indirimbo ze nyinshi zari kuri album ye yise Sanyi Moti yasohotse muri 2009. Mu 2013 nibwo yasohoye album ye ya kabiri yise Why Kenya, ikaba ari nayo yabaye ya mbere mu ndirimbo zo ku mugabane wa Afurika zagurishijwe cyane kuri Amazon muri uwo mwaka. Indirimbo zo kugaragaza impinduka za Hundessa zahuje abaturage ba Oromo, zibashishikariza kurwanya igitugu. Twavuga imwe mu ndirimbo ze zakunzwe cyane iyitwa Malanjila, ni ukuvuga kubaho n'ukwanjye. Amezi make nyuma y'indirimbo isohotse muri Kamena 2015, imyigaragambyo yo kwamagana igishushanyo mbonera cya Addis Ababa yabereye mu karere ka Oromia. Iyi ndirimbo yabaye indirimbo y'abigaragambyaga ndetse ni imwe mu ndirimbo zifite amashusho meza zakunzwe muri Oromo. Mu gitondo cyo kuwa kabiri w'icyumweru cyo kuwa 30 Kanama nibwo polisi y'iki gihugu yatangaje iby'urupfu rwe. Abantu benshi bavuye mu bice bitandukanye mu rwego rwo kwamagana iyicwa ry'uyu muhanzi, bagana rwagati mu murwa mukuru Addis Ababa no ku bitaro bya Saint Paul, aho yajyanwe ariko agapfa ntacyo abaganga babashije kumufasha. Mu guhoshiza imvururu, polisi yakoresheje imyuka iryana mu maso mu gutatanya abigaragambyaga. Bashinjaga leta uruhare mu kwica uyu muhanzi. Mu biganiro yaherukaga gutanga mu itangazamakuru, uyu muhanzi yavuze ko yabwiwe kenshi ko azicwa ndetse ko hari ubwo yarokotse igikorwa cyo kumwica. Mu mujyi wa Adama, ibitaro byakiriye nibura inkomere 80 nk'uko Dr. Faisa, umuganga ubikoramo, yabwiye ibiro ntaramakuru bya Reuters. Uyu muganga yavuze ko benshi bari barashwe, abandi bateye ibyuma cyangwa bakubiswe. 8 muri bo bapfuye bari kuzanwa mu bitaro nk'uko bivuga. Internet yahise ifungwa mu gihugu kuva bitangiye. Muri icyo gitondo nk'uko umunyamakuru wa BBC wariyo yabitangaje. Polisi yataye muri yamba abantu benshi bakekwa kwica Bwana Hundessa. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyanyuze kuri televiziyo kuri wa gatatu w'icyumweru gishize, Alexa Merdasa ukuriye polisi mu karere ka Oromia yavuze ko abantu 81 bari bamaze gupfa, harimo n'abapolisi 3 bo mu itsinda kabuhariwe mu karere ka Oromia. Ibyarimo kuba byerekanaga ubushyamirane mu bakomeye mu bwoko bw'aba Oromo. Hari bamwe muri bo barimo kugerageza kurwanya ubutegetsi bwa Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed. Abantu 35 bakekwaho icyo gikorwa barimo n'umunyepolitiki ukomeye Jawar Mohammed barafashwe. Polisi yavuze ko biboneka ko uwo mugambi wari wateguwe. Ubwoko bwa Oromo nibwo bwabanye mwinshi muri Ethiopia, bumaze igihe bwinubira gukumirwa muri politike no mu bukungu. Kuva mu mwaka wa 2016, Ethiopia yugarijwe n'amakimbirane n'urugomo bishingiye ku moko y'abatuye iki gihugu, ibintu byokeje igitutu leta. Urugaga ruri ku butegetsi rwagezeho mu 2018 rusimbuza wari Minisitiri w'Intebe Haile Mariam Desalegn, rumusimbuza Bwana Ahmed ukomoka mu bwoko bwa Oromo. Kuva yagera ku butegetsi, Bwana Ahmed yazanye impinduka zahinduye leta yahoze ifatwa nk'irimo ikandamizwa rikomeye. Minisitiri w'Intebe Abiy iyicwa ry'uyu muhanzi Hachalu Hundessa yaryise igikorwa cya kinyamaswa.
mu ijambo yavugiye kuri televiziyo byo mu ijoro ryo kuwa kabiri w'icyo cyumweru, aho yavuze ko ari igikorwa cyakozwe kandi cyateguwe n'abanzi bo mu gihugu no hanze yacyo, bagamije guhungabanya amahoro no kubabuza kugera ku byo batangiye. Bwana Ahmed yazanye impinduramatwara muri politiki n'ubwisanzure mu bucuruzi ndetse ahabwa n'igihembo cy'amahoro cya Nobel mu 2019 kubera kunga Ethiopia na Eritrea. Gusa ubushyamirane n'urugomo hagati y'amoko kubera politiki n'ubukungu byarakomeje muri iki gihugu kirimo amoko arenga 80. Bwana Ahmed yagerageje guhagarika ibi ashaka ko abatuye igihugu biyunga, ariko ananizwa n'abatsimbaraye ku moko ndetse n'umuhate we uzageragezwa kurushaho mu matora ateganijwe. Aya matora yari kuzaba mu kwezi kwa munani ariko yimuriye mu mwaka utaha kubera icyorezo cya coronavirus. Mu ijambo kuri televiziyo Bwana Tasew yavuze ko bamwe mu bateze ibisasu nabo bapfuye kimwe n'abandi bakaharenganira. Yanavuze ko hari umupolisi wapfuye mu mirwano n'abashinzwe kurinda Jawar Mohammed, umushoramari mu itangazamakuru akaba n'impirimbanyi ya politike ubwo yari agiye gufatwa. Televiziyo ya Bwana Jawar ivuga ko byabaye ngombwa gutangaza ibiganiro byayo biva muri leta ya Minnesota muri Amerika bigaca ku cyogajuru nyuma y'uko polisi iteye ibiro byayo Addis Abeba igafunga bamwe mu bayikorera. Jawar kwa kabiri yanditse kuri Facebook agira ati ntabwo bisha Charlotte gusa, barashe umutima w'igihugu cya Oromo. Nanone mushobora kutwica twese, mushobora kuduhagarika, ntibishoboka. Umuhanzi Rachel yanenze ubutegetsi buriho mu kiganiro yagiranye na televiziyo ya Jawar mu cyumweru cyari cyashize. Abantu babarirwa mu bihumbi bakundaga ibihangano bya Rachel bahise bateranira mu cyunamo cyo kumwibuka. Umuhango wo kumushyingura wabereye ku kibuga kiri mu gace Rachel avukamo ka Ambo mu burengerazuba bwa Addis Abeba kuwa kane tariki ya 2 Nyakanga 2020. Watambukijwe imbonankubone live kuri televiziyo yo mu bwoko bwa Oromo ya Oromo Broadcasting Network Television. Madame Santu, umugore wa Achalu, yagize ati sabye ko bubaka urwibutso rwe Addis Abeba aho amaraso yamenekeye. Achalu ntiyapfuye, azaguma iteka mu mutima wanjye no mu mitima y'aba Oromo babarirwa muri za miliyoni. Icyo kibuga kituzuye kubera ko abaturage benshi bo mu mujyi wa Ombo bagumye mu ngo zabo kubera umutekano wari wakajijwe. Hari amakuru avuga ko mu bwoko bwa Achalu bari bagerageje gukereza umuhango wo gushyingura kugira ngo barindire umunyepolitiki ukomeye Jawar Mohammed wo muri ubwo bwoko watawe muri yombi yarekurwa. Indirimbo za Achalu zavugaga ku guharanira uburenganzira bwa mu bwoko bwe, zakoreshwaga cyane mu myigaragambyo. Bwana Achalu ugeze ku rufu rwa politiki hari mu 2003 ubwo yari afite imyaka 17 gusa. Yaje gufungurwa mu 2008. Yaramamaye cyane muri icyo gihe na nyuma ya 2018 ubwo harangiraga imyaka myinshi y'ubutegetsi bwo mu bwoko bw'Abatigray. Mu Ukuboza 2017 Fundasiyo yaririmbye mu gitaramo gikomeye cyabereye Addis Abeba cyakusanije inkunga y'Abaoromo 700,000 bavanywe mu byabo n'ihohoterwa rishingiye ku moko. Igitaramo cyatambutse imbonankubone kuri Oromia Broadcasting Network. Indirimbo za Ondesa zafashije mu gukangurira ibyiringiro no kudacika intege bya Oromo. Nk'uko umwarimu Aol Alo abivuga, Achalu yari amajwi y'impinduramatwara ya Oromo, umuhanga mu magambo kandi akaba n'umunyeshyaka wagaragazaga ibyiringiro n'ibyifuzo by'abaturage ba Oromo. Bwana Achalu Ondesa, Imana imuhiruko ridashira. Ndabashimiye abateze amatwi iki kiganiro, mbashishikariza gukora subscribe mukanda ukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bibagereho byihuse. Mukore like na share mubisangize n'abandi nk'uko bisanzwe na Denise Shimwe nawe ubutaha.